me kumala me Uganda atira ne ba dege la yibi man donc the biggest announcement on berka ko orne non tia kar kombete ka on er political development on berka te me ba dege la yibi biya ko beru tie nyoni kar mo kene genro Charles Otema wan la wiya wobe geno gi tasling out gen ki o jarm penduzi but kade neno compete the latest development chances on tima duong ni karo kene pe bo beru ko meno sira mero po wil wak me ba dege la yibe ni research team ma megwa go tiyo woto ko weng report do do ma report eno nyurni ka dong pe o gere chiro ngare moko pian ka ine mod jo matika timo yani wer mo cooperation agreement ki gamende me Uganda nyo ki NRM pole meti personal cooperation agreement ma ber nyo ikin ngare money ki gamento nyo ki NRM kin ngare money ki gamento eto gere tiga biro ki style ma pat ana mero ko mer cooperation agreement mer ber kina chuli ki gamente won na tie NRM ticket manyo i agreement en wabe kerni compensation me dia pa chuli mero bet ki bitimre ning modalities ango mero wer beto very clear PRDP ma ber jelo chiene ma ki boli wiliel ci ki chama ni lo ke do o ga kwene wan ma jala chwele wa mero explanation ki yu ngo ma ki bitimo we ke nende mano chiene eno diko konyo dano no saf ma ki dia wajane PR kila ne ke ne no sia pe tika nenne yin ma jalo MP me ba dege bitimo ne ning eno bera agenda ma mekwa nyayo tiji ching bulu mere cooperation agreement ma dana jalo o gere gine bu chunye donc mero ngani mano ka o jamo penduzo bine NRM chilo bero official ni wan be go na primary wan kede the campaign ma make wa combat ni bobero anyway Genesis versus the old fox team manyen pa Genesis ene onyo anyway ma AP40 actually below 40 or be versing the money matamo ni yo manyen o mir pego taking mantle me leadership ma wa be raising standards me debate e actually wanga bu cherna nete maka ini chek ingete kwe dong pa bi o pian campaign mo beti ba dege la yibini wa be logo makiri diri ma kiri polo ki lobo tika karo no lock dog wani odong it is no doubt ni mano o geri is a household name am peda ko mira nyura maka ini bi piem ko geri ngani pe beru walk over tia mero po wil wak me ba dege la yibi anyway mano you should tighten your seat belt pian the biggest political fight bo beri ba dege la yibi anyway dong mero a gikiping wan be bien wa be kiri wa obe wa be goye ki nyondo ti o yope ara aki St. Jude da ko beru kere wer man 1 week of madness icha bira chien aera da lawyer ko nyoda week yo ber bien po beru campaign metu eni fura mila donc tiero loketum gi ba dege la yibi ruane honorable Ogeri Robinson incoming me ba dege la yibi pian ba dege la yibi gen mon tika housing very prominent Ugandans dan jalo jenro sala gini aki kenyu dan jalo jenro tema aki ba dege dan jalo secretary general Richard Todwong aki ba dege pero berge MP ma pengene kuja no ini winyo MPs mo jalo se mujo gi mo ki lok dan jalo na sasira genyo logo malado ke kini tai er one chol ping me ba dege gen wa gugi gweyu pao beti mega fura ko tuar ka to ka dong nyewu